Chia kru này mano nang te Long trang Krishna trong ai đã lời con ta mía kia lo ca ai công chân không thấy trong đây ai trái bận ai cần phong xa để công bằngខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំម្ចាស់សូមអរកាយថ្វាយបង្គំព្រះត្រៃរតនៈជាទីគោរពខ្ពង់ខ្ពស់ស្មើនឹងជីវិតខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំម្ចាស់សូមអរកាយថ្វាយបង្គំព្រះដេចគុណជាទីគោរពសក្ការៈបូជានិងថ្លែងសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៃលែងចំពោះមិត្តប្រធរក្មួយបងប្អូននិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់មុននឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយលម្អិតខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានបើមានការខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋាននៅអត្ថាធិប្បាយទាំងនោះព្រោះជាការយល់របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់នៅក្នុងរូបមន្តរបស់ព្រះសាស្តានៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបានបកស្រាយទេខ្ញុំបានអានសិភៅទស្សនវិទូដ៏ល្បីនៅអន្តរជាតិភាគច្រើនលោកសរសេរមិនសូវមានការពន្យល់ទេទុកឲ្យអ្នកអានដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងមកដល់ខ្ញុំអានព្រះត្រៃបិដកព្រះសាស្តាក៏បានសម្ដែងភាគច្រើនមិនសូវពន្យល់ដែរខ្ញុំបានសួរខ្លួនឯងថាហេតុដូចម្តេចបានជាអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតទាំងនោះលោកបានសម្ដែងសេចក្តីឲ្យចំដែលអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកដែលគាត់មិនចូលចិត្តអានមានការធុញទ្រាន់រូបធម៌បរមត្ថធម៌គឺជាពាក្យបង្កើតឡើងដោយព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងទាំងឡាយអ្វីជាបរមត្ថធម៌គឺជាធម្មជាតិដែលមានពិតប្រកបនៅក្នុងលោកទាំងអស់ចំពោះលោកអ្នកមានឧបនិស្ស័យឆាប់យល់តែមិនសូវមានឧបនិស្ស័យពិបាកយល់បន្តិចពិសោធន៍មើលបន្តិចតើអាចឃើញបរមត្ថធម៌ទៅតាមធម៌ទេទៅនៅពេលធម្មៈបរមត្ថកំពុងប្រកបឥឡូវនេះឈរមើលជុំវិញអ្នកតើឃើញឬដឹងអ្វីខ្លះប្រកបជាឃើញច្រើនហើយមិនអាចរៀបរាប់បានទេគឺជាការពិតហើយមកពីអ្នកមិនទាន់ស្គាល់អ្វីជាបរមត្ថមើលម្ដងទៀតបើចែកជាក្រុមតើមានប្រមាណក្រុមក៏នៅតែរាប់មិនអស់មានក្រុមមនុស្សប្រុស
ក្រុមមនុស្សស្រីក្រុមសត្វដទៃក្រុមដើមឈើគ្រប់ប្រភេទក្រុមពពកក្រុមផ្កាយឡាដើម្បីកុំឲ្យច្រើនពេកដោយសារវត្ថុក្នុងលោកនេះគឺជាធម្មជាតិដូច្នេះនៅក្នុងធម្មជាតិនេះមានប៉ុន្មានក្រុមអ្នកបានរាប់ហើយមានក្រុមមនុស្សប្រុសក្រុមមនុស្សស្រីក្រុមសត្វនិងក្រុមវត្ថុដូច្នេះមិនបាច់រាប់ក្រុមនេះទៀតទេបញ្ចូលក្រុមដែលមានលក្ខណៈសភាវៈដូចគ្នាបើពិចារណាឲ្យលម្អិតទៅនៅក្នុងលោកនេះមានតែរបស់ដែលមានជីវិតនិងគ្មានជីវិតឲ្យងាយស្រួលស្ដាប់គឺធម្មជាតិមានជីវិតនិងធម្មជាតិមិនមានជីវិតធម្មជាតិទាំងពីរនេះគឺជាបរមត្ថធម៌ក្រៅអំពីនេះសិតតែជាពាក្យសន្មតសម្រាប់លើកដំកើងបន្ទោសបង្អាប់គ្នាមិនមានអ្វីពិតទេដោយសារសត្វលោកមានភ្នែកពីរអាចមើលឃើញទៅមុខបានមិនអាចមើលឃើញមុខខ្លួនឯងបានទើបឃើញមុខអ្នកដទៃប្រឡាក់មិនឃើញមុខខ្លួនឯងប្រឡាក់ឃើញធម្មជាតិខាងក្រៅដែលមានវិញ្ញាណនិងអត់វិញ្ញាណភ្លេចមើលខ្លួនឯងក៏ជាធម្មជាតិមានវិញ្ញាណនិងអត់វិញ្ញាណដែរគឺនិមធម៌មានចិត្តវិញ្ញាណរូបធម៌មិនមានវិញ្ញាណចិត្តសិតមានវិញ្ញាណរូបមិនមានវិញ្ញាណហើយបញ្ញខណ្ឌក៏ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងលោកយើងនេះបរមត្ថធម៌គឺជាធម្មជាតិមានវិញ្ញាណនិងធម្មជាតិពុំមានវិញ្ញាណក្រៅពីនេះគឺសុទ្ធតែជាពាក្យឲ្យមនុស្សលោកសត្វលោកវង្វេងខ្លួនឯងធម៌ទាំងឡាយមានហេតុនិងបច្ច័យព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងវត្ថុធំទាំងអស់ដែលគេបំបែកដល់តូចបំផុតមិនអាចបំបែកទៀតបានព្រះអង្គប្រទានឈ្មោះថាកលបៈក្នុងកលបៈមានរូប8ដែលមិនអាចបំបែកបានកើតនឹងរលត់យ៉ាងរហ័សមិនអាចគណនាបានកលបៈកើតមុននឹងរលត់កលបៈរលត់បានផ្ទេរអ្វីដែលមានមកឲ្យកលបៈថ្មីដែលកើតឡើងហើយការប្រព្រឹត្តរបៀបនេះគ្មានខាងដើមហើយក៏គ្មានទីបញ្ចប់កលបៈដែលមានរូប8នោះព្រះអង្គប្រទានឈ្មោះថាអវិនិភោរូបទាំងនោះគឺបឋវីដីដេជោភ្លើងវាយុខ្យល់អបោទឹកសូមជំរាបថាដីទឹកភ្លើងខ្យល់ដែលយើងយល់ពីមុននោះថាតែយើងឃើញនឹងផ្នែកស្រស់នោះមិនមែនទេមិនមែនដីនឹងទេដីនឹងជាមានតែមានធាតុ8ដីនឹងរូបទាំងនោះគឺបឋវីដែលចូលភ្លើងវាយោខ្យល់អបោទឹកវណ្ណៈពណ៌
គុណធៈក្លិនរសរសនិងអូជាអាហារតារាងដែលខ្ញុំបង្ហាញនោះគឺជាតារាងរូប28ទាំងអស់ដែលយើងត្រូវសិក្សាពិភាក្សាគ្នារបស់តូចបំផុតជាងគេនៅក្នុងចក្រវាឡដូច្នេះរបស់ធំគឺជាសំណុំរបស់កលបៈតិចឬច្រើនទៅតាមទំហំវត្ថុនោះកលបៈកើតមុននរត់មានលក្ខណៈ4គឺឧបយៈ1រូបចាប់ផ្ដើមកើតសន្តតិ1រូបចម្រើនចរិតា1រូបក្រំគ្រឹះចុះអនិច្ចតា1រូបរលត់ដូច្នេះអវិភោគរូប8និង4ត្រូវជា12រូបធំដែលជាសំណុំកលបៈត្រូវមានអាកាសរូបខណ្ឌពីកលបៈ1ទៅកលបៈ1ដូច្នេះរូបទាំងអស់ដែលមិនមានវិញ្ញាណគ្មានលើកលែងរូបណាមួយគឺត្រូវតែមាន13រូបជាចាំបាច់មកដល់កន្លែងនេះតើមានឃើញអ្វីទៀតទេបើមិនធ្លាប់ពិចារណាប្រកាសជាមិនឃើញតែបើធ្លាប់ពិចារណាអ្វីដែលធ្លាប់ឆ្ងល់នៅក្នុងធម្មជាតិដែលមិនមានវិញ្ញាណលែងឆ្ងល់ទៀតហើយដោយសារធម្មជាតិទាំងអស់គ្មានលើកលែងត្រូវតែមានសំណុំកលបៈរូប13ការរលត់ដូច្នេះរបស់ធំក៏កើតរលត់ដូចគ្នាតែมันអាចមើលឃើញតែអាចមើលឃើញបានដោយធម្មចក្ខុគឺបញ្ញាឈប់សង្ស័យទៀតហើយថែមទាំងអាចបង្កើតរូបមន្តដែលជារូបបន្តជាធាងរបស់ព្រះសាស្តាគឺរបស់តូចបំផុតមានលក្ខណៈយ៉ាងណារបស់ធំដែលជាសំណុំរបស់តូចក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នាដែរបញ្ច្រាស់មកវិញរបស់ធំមានលក្ខណៈយ៉ាងណារបស់តូចដែលផ្សំឲ្យកើតទៅជារបស់ធំក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នាចំណែកឯកលបៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងគឺជារបស់តូចជាងគេបំផុតជឿដែរឬទេជឿដោយសារព្រះអង្គជាអ្នកត្រាស់ដឹងឬក៏ជឿដោយព្រះអង្គជាអ្នកត្រាស់ដឹងនិងឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងផងដែរមិនមានអ្វីឲ្យពិបាកទេចំពោះលោកអ្នកដែលចូលចិត្តពិចារណាយ៉ាងជ្រៅបំផុតព្រះអង្គសម្ដែងហើយថារូប8បែកគ្នាមិនបានទេបើសិនជាបុគ្គលនោះគាត់ឆាប់ភ្លេចសូម្បីតែសំណួរថាក្នុងភ្លើងមានទឹកឬទេឬក្នុងទឹកមានភ្លើងឬទេគាត់ភ្លេចបាត់ទៅហើយច្បាស់ជាពុំអាចឆ្លើយត្រូវ
ស័យរូប3គឺពណ៌ក្លិនរសជាតិមាននៅគ្រប់វត្ថុទាំងអស់មិនមានវត្ថុណាគ្មានរូបទាំង3នេះឡើយបញ្ជាក់ឲ្យដឹងច្បាស់ថាពិតប្រាកដណាស់កលបៈគឺជារបស់តូចជាងគេបំផុតមិនអាចប្រកែកបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសួរថាដូច្នេះអ្នកទាត់ចោលអ្វីដែលវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញដូចជាអាតូមតើយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរព្រះពុទ្ធយល់ដល់ទីជម្រៅជាងវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់យល់ដល់ទីជម្រៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឡើយមិនមែនមិនទាន់មិនទទួលស្គាល់ទេតែដឹងថាមិនទាន់ដល់ទីកន្លែងដែលទៅដល់អាតូមនៅធំណាស់បើសិនជាអ្នកមានប្រដាប់ស្រង់ក្លិនដឹងរសជាតិនោះអ្នកនឹងដឹងច្បាស់ថាអាតូមក៏មានធាតុទាំងអស់នេះដែរវិទ្យាសាស្ត្រដឹងត្រឹមតែផលតែហេតុដែលនៅឆ្ងាយវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចដឹងបានឡើយដូចជាសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាមានបញ្ញាក៏ឆ្លើយថាមកពីមានពូជពីនេះមកពីខួរក្បាលមកពីចំណីអាហារមកពីបរិស្ថានទើបមានបញ្ញាសំណួរសួរទៀតចុះបើបងប្អូនពីរនាក់ភ្លោះជីវិតចង់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតើមានបញ្ញាដូចគ្នាឬទេអំបាលមិញមានប្រសាសន៍ថាមានពូជចំណីអាហារបរិស្ថានឥឡូវនេះអ្វីក៏ដូចគ្នាទាំងអស់ដែរតើកូនភ្លោះទាំងពីរនាក់នោះអាចមានបញ្ញាដូចគ្នាឬទេតាមការពិតមិនមែនខួរក្បាលល្អឲ្យមានបញ្ញានោះទេគឺមានបញ្ញាទៅបញ្ញារចនាខួរក្បាលឲ្យមានសន្តានដោយដែលគាត់មានប្រសាសន៍នោះឯងព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងថាចិត្តជាប្រធានឯបញ្ញាគឺជាការសន្សំពីមួយជាតិទៅមួយជាតិពីមួយជាតិទៅមួយជាតិរាប់អាណត្តិជាតិបើគ្មានការសន្សំទេបញ្ញាក៏មិនសូវមានដែរវិទ្យាសាស្ត្រលោកមិនដឹងទេថាបញ្ញានេះមកពីណាព្រោះគាត់មិនយល់ថាមានការបន្តជាតិពីមួយទៅមួយពិតក៏មិនមែនប្រឌិតក៏មិនមែនជាចំណងជើងអត្ថបទខាងក្រោមនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍តាមការពិតមិនមែនខួរក្បាលល្អឲ្យមានបញ្ញានោះមានគ្រូអភិធម្មម្នាក់គាត់ចូលចិត្តពិចារណាក្នុងធម្មជាតិគាត់បានទៅជាមួយនឹងនិស្សិតជាច្រើនដើម្បីសិក្សានៅក្នុងធម្មជាតិពេលទៅដល់កន្លែងមួយគាត់ឃើញដើមស្វាយនិងផ្លែស្វាយទុំមួយគាត់ក៏ចង្អុលថាតើឃើញអ្វីនៅក្នុងផ្លែស្វាយនិស្សិតម្នាក់ឆ្លើយថាឃើញផ្លែស្វាយនិស្សិតម្នាក់ទៀតឆ្លើយថាផ្លែស្វាយមានតតែមានអ្នកបេះនិស្សិតម្នាក់ទៀតនិយាយថាផ្លែស្វាយមានតតែមានអ្នកឃើញការសន្ទនាធម៌ក៏បន្តពេលនោះគាត់បានធ្វើសំណួរទៅសិស្សពីរនាក់
ដែលមិនទាន់ឆ្លើយសិស្សទី1ឆ្លើយថាការពិពណ៌នាអំពីមិត្តទាំងឡាយទាំងអស់ត្រឹមត្រូវហើយតែមិនមែនត្រឹមនេះទេគាត់ក៏បន្តទៅទៀតផ្លែស្វាយមានមកពីមានផ្កាស្វាយមានផ្កាស្វាយមានមកពីមានធាងស្វាយក៏មានធាងស្វាយមានមកពីមានដើមស្វាយក៏មានដើមស្វាយមានមកពីឫសស្វាយមានឬស្វាយមានមកពីក្របស្វាយក៏មានក្របស្វាយមានមកអំពីស្វាយទុំនោះឯងងាកមកសួរសិស្សម្នាក់ទៀតគុំម្នាក់ទៀតនោះយល់យ៉ាងដូចនេះដែរនិស្សិតនោះឆ្លើយថាយល់ដូចនឹងមិត្តខ្ញុំដែរប៉ុន្តែមកដល់ឬខ្ញុំបែកចេញទៅម្ខាងទៀតផ្លែស្វាយរហូតដល់ឬស្វាយឬស្វាយមានមកពីមានក្របស្វាយក៏មានក្របស្វាយមានមកពីមានមនុស្សយកមកដាំក៏មានមនុស្សអ្នកដាំមានមកពីមានជាតិមកពីមានភពមកពីមានឧបាទានមានឧបាទានមកពីមានតណ្ហាមានមកពីមានវេទនាមានមកពីមានភាសាមានមកពីមានអាយតនៈមានមកពីមាននាមរូបមានមកពីមានវិញ្ញាណសំទោអាយតនៈមានមកពីមាននាមរូបនិងរូបធម៌នាមធម៌និងរូបធម៌មានមកពីវិញ្ញាណមានមកអំពីសង្ខារមានមកអំពីអវិជ្ជាមានតទៅទៀតដែលខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់ទេដូចជាផលរបស់អវិជ្ជាគឺសត្វលោកទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈកាមភពរូបភពអរូបភពកិលេសវត្តៈកម្មវត្តៈវិបាកវត្តៈលោកគ្រូលោកសប្បាយចិត្តដោយឃើញនិស្សិតរបស់លោកឆ្លើយត្រូវតាមអធិស្ឋានរៀងខ្លួននៅពេលមកវិញគាត់ក៏ឈៀងចូលនៅក្នុងកន្លែងសិក្សាគាត់ឃើញប្រតិបត្តិគាត់យកមកសួរសំណួរនិស្សិតជាសំណួរចុងក្រោយតើឃើញអ្វីខ្លះនៅក្នុងប្រតិបត្តិនិស្សិតម្នាក់ឆ្លើយតាមអធិស្ឋានរៀងខ្លួនគាត់ងាកមកសួរនិស្សិតរបស់គាត់ដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីផ្លែស្វាយយ៉ាងវែងខ្លួនឯងមិនដែលឃើញឆ្លើយមុនគេទេតើឃើញអ្វីខ្លះនៅក្នុងប្រតិបត្តិនិស្សិតដូចជារាយបន្តិចហើយទីបំផុតក៏ឆ្លើយថាធម៌ទាំងឡាយមានហេតុនិងបច្ច័យហេតុនិងបច្ច័យគ្រប់ហើយធម៌នោះត្រូវតែកើតមិនអាចឃាំងបានឡើយបើហេតុនិងបច្ច័យមិនទាន់មានឬគ្រប់គ្រាន់ទេចង់ឲ្យធម៌នោះកើតមិនអាចកើតបានឡើយ
សូមអរគុណសូមអរគុណនិងអរគុណដែលបានចំណាយពេលស្ដាប់នៅអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំរករណាខ្ញុំបានសូមថ្វាយបង្គំលានិងជម្រាបលា The evolution ខ្ញុំបានសូមបន្ថែមបន្តិចព្រះសាស្តាលោកសម្ដែងថាយើងទាំងអស់គ្នានៅលើសកលលោកពុំមានសត្វបុគ្គលណាដែលមិនដែលជួបគ្នាឡើយទាំងអស់នេះគឺជាការពិតបើសិនជាយើងដេញពីយើងទៅយើងកើតពីអ្នកណាហើយដេញរហូតដល់10ផែនដី20ផែនដី30ផែនដីនៅពេលណាមួយនោះយើងនឹងជួបគ្នាកាលពីអតីតចឹងអាចជួបជាមនុស្សក៏មានជាសត្វតិរច្ឆានក៏មានជាទេវតាក៏មានយ៉ាងពិតប្រាកដអរគុណច្រើនបន្ទាប់ទៅនេះសូមជូនចំពោះមុតធម៌ដែលលោកមិនចេះភាសាខ្មែរមានភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំងសូមអនុមោទនា English translation. I respectfully pay homage to the Triple Gem, the most venerable object of reverence equal to life itself. I respectfully pay homage to the Buddha's virtues, with highest veneration and heartfelt respect to my fellow Dhamma friends, brothers and sisters, and to all listeners. Before I explain in detail, please forgive me. If there are mistakes in these expositions, please excuse them, because they are my own understandings within the formulas of the Buddha's teaching. The canonical Tipiyaka itself does not always provide full explanations. I have read many well-known philosophical books internationally. Most authors do not give extended explanations, leaving readers to resolve things for themselves. When I read the Tipiyaka and the teaching of the Blessed One, much is also not elaborated. I asked myself why these learned scholars do not always give clear statements that would help those who do not enjoy lengthy reading and might otherwise be discouraged. Person with praying hands, red heart rose ultimate realities, Paramatha-dhammas. Paramatha-dhamma is a term coined by the Blessed One to point to the truly real phenomena in all worlds. What are Paramatha-dhammas? They are the realities that truly exist in all worlds. For those who have the predisposition, they are easy to understand. For those without such predisposition, they are somewhat difficult to grasp. Try observing for a moment. Can you perceive ultimate realities when those ultimate realities are manifest right now? Stand and look around you. What do you see, hear, know? Certainly you perceive many things beyond count. That is a true fact. Yet you may not yet recognize what an ultimate reality is. Look again. If you group things, how many groups are there? Still too many to count. A group of men, a group of women, groups of other animals, groups of trees of all kinds, groups of clouds, groups of stars, etc. To avoid an endless number, because the things of the world are natural phenomena, within this nature there are only certain groups. You have already counted human groups, animal groups, object groups. Thus there is no need to recount all those groups again. Rather, include only those groups that share similar essential characteristics. If you examine more carefully, in this world there are only things endowed with life and things not endowed with life. To make listening easier, there is the realm of living nature and the realm of non-living nature. These two kinds of nature are the Paramatha-dhammas. Apart from this distinction, all other labels are conceptual constructs used by people to praise, blame, or oppress one another. There is no real basis in them. Because beings have two eyes, they can look forward and see others' faces, but cannot see their own faces when standing,
They see others' blemishes but do not see their own. They perceive external nature, which includes both sentient and insentient phenomena, yet forget to look at themselves, which too are composed of sentient and insentient elements. Thus there are NMA, mental, sentient, and RPA, physical, insentient, or Citta Cettasica, sentient mental factors, and RPA, insentient physical. The same applies to the categories. In our world, Paramatha-dhammas are the sentient nature and the insentient nature. Everything else is merely language that misleads humans and animals. All phenomena arise from causes and conditions. The Blessed One taught that all large composite things, when divided into the smallest indivisible units, are called kalpas. Within a kalpa there are 8 RPS that cannot be further divided. They arise and decay very quickly, beyond easy calculation. A kalpa arises before it ceases. When a kalpa ceases, it passes away to make way for a new kalpa that has arisen. This process continues without beginning and without end. The kalpas that include 8 RPAS are called the indestructible Avipfana RPAS. Those upas are Pahav, earth, Tejo, fire, Vayo, air, Po, water, Va, color, visible form. Here the text shows a table of all 28 RPAS that we will discuss. Rasa, taste. OJ, nutritive essence, food. We already know that kalpa is the smallest unit in the universe, therefore larger things are sets of kalpas, fewer or more depending on the size of the object. A kalpa, arising before ceasing, possesses 4 characteristics. Advati, 1 element in initial arising, Sthana, 1 element in continuation growth, Dvitindriya, 1 element sustaining life, and Jara Vaya, 1 element of decay and cessation. The text uses classical Pali-derived categories. Thus, the 8 indestructible RPAS plus the 4 processual characteristics make 12. Therefore, larger composite RPAS, which are sets of kalpas, must also include the KSA RPA, space element, between kalpas. Consequently, among the insentient RPAS, excepting none, there must necessarily be 13 types. Up to this point, do you see anything else? If you have not reflected on this before, you surely did not know. But once you reflect on the nature of insentient phenomena, there will be no more doubt. Because all natural phenomena without exception must be made up of sets of kalpas, 13 RPAS that arise and cease, so larger things also arise and cease. They cannot be seen with ordinary sight. They can, however, be apprehended by wisdom when doubt ceases. One may also formulate the following principle, a central formula of the teaching. Person with praying hands, whatever properties the smallest units possess, the larger compounds that are collections of those small units possess the same properties. And conversely, whatever properties the large things possess, the small constituents that make them up possess the same characteristics. Person with praying hands. As for the single kalpa, which the Blessed One referred to as the smallest thing, do we believe in it? Believe because the Blessed One was one who knew, or believe because the Blessed One both knew and directly saw for himself. There is nothing difficult about this for those who like to contemplate very deeply. The Blessed One declared that the 8 RPAS cannot be separated. If a person quickly forgets, even the question whether fire has earth in it or whether water has fire in it, he would be unable to answer correctly. The 3 domains of RPA, color, form, smell, and taste, are present in all things. There is no object without these 3 RPAs. Be aware that it is certainly true that kalpa is the smallest indivisible thing. Scientists ask, so reject what science has discovered, such as the atom. What does the Buddha understand about the depth of science that science has not yet reached?
It is not that the Buddha does not acknowledge scientific findings. Rather, he knew that science has not yet reached those deeper points. If one had instruments to extract smell or detect taste, one would clearly know that atoms also have these elements. Science is merely limited by the distance of its methods. Science cannot yet detect everything. For example, when asked why intelligence, wisdom, exists, science replies, "It comes from heredity, from the brain, from nourishment." Another question: if two siblings are born very similar in life, do they have the same intelligence? Some say that genes, diet, and brain structure produce intelligence. In truth, it is not that a good brain automatically gives intelligence. Intelligence designs the brain to a form. The Buddha pointed out that mind is primary, while wisdom is an accumulation across lifetimes. If there is no accumulation, wisdom is also scant. Science does not know from where this wisdom comes because it does not accept the continuity of lives from one to another. Not invented nor imagined. There was a meditation teacher who liked to take students into nature to study. On one occasion, they saw a mango tree and a ripe mango fruit. He asked, "What do you see in the mango fruit?" One student replied, "I see a mango." Another answered, "A mango has someone who chews it." Another said, "The mango is something perceived by someone." The Dhamma conversation continued. Then he asked two students who had not yet replied. The first student replied that all of the previous descriptions were correct, but that it is not limited to those. The mango comes from a mango blossom, the blossom comes from the mango branch, the branch from the tree from the root from the seed from the unripe mango, and so on. How did the other student understand it? That student answered similarly, tracing from the mango fruit down to root and seed. The seed was planted by a person. The planter was born from a lineage from a world, the world from 1,000 causes, those from craving, tar from feeling, Vaden, feeling from contact, Phassa, contact from the 6 sense bases, Yatan, the sense bases from NMA and RPA from consciousness, Vinya, consciousness from mental formations, Sakra from ignorance, Avij, etc. There follow the results of ignorance, the truths of suffering, Dukkha, and its co-terms, the realms of desire, form and formless, cycles of defilement, cycles of action, cycles of suffering, etc. The teacher was pleased to see that his student replied correctly according to his own understanding. When returning, he entered his study place and picked up the Tipiyaka and asked his pupils a final question. "What do you see within the Tipiyaka?" Each student answered according to his own insight. He approached the student who had earlier explained the mango and asked, "Child, you did not see it and respond first. What do you see in the Tipiyaka?" All phenomena have causes and conditions. Causes and conditions are all. Only when they are present and sufficient can a phenomenon arise. If the causes and conditions are not yet present or sufficient, that phenomenon cannot arise. I respectfully pay homage to the Triple Gem, the most venerable object of reverence equal to life itself. I respectfully pay homage to the Buddha's virtues, with highest veneration and heartfelt respect to my fellow Dhamma friends, brothers and sisters, and to all listeners. Before I explain in detail, please forgive me. If there are mistakes in these expositions, please excuse them, because they are my own understandings within the formulas of the Buddha's teaching. The Tipiyaka itself does not always explain them. I have read many well-known philosophical books internationally. Most of the authors do not elaborate, leaving readers to resolve matters on their own. When I read the Tipiyaka and the Blessed One's teaching, much is also not elaborated. I asked myself why those learned scholars do not state things directly in a way that would help those who are not fond of reading and might be discouraged. Person with praying hands, red heart, rose, ultimate realities, Paramatha Dhammas. Repeat of the earlier passage that explains Paramatha Dhammas, living and non-living, etc.,
as above. All phenomena arise from causes and conditions. The text repeats the teaching on kalpas, the 8 and 13 RPS, the principle that properties of small units and large composites correspond, and the mango example and chain of dependent origination, as above. L'objet de vénération le plus honoré, aussi précieux que la vie elle-même. Je rends respectueusement hommage aux qualités du Bouddha, avec la plus haute vénération et un profond respect envers mes amis du Dhamma, frères et sœurs, ainsi qu'à tous les auditeurs. Avant d'exposer en détail, veuillez m'excuser. S'il y a des erreurs dans ces expositions, pardonnez-moi, car ce sont mes propres compréhensions à l'intérieur des formules de l'enseignement du Bouddha. Le Tipyaka lui-même n'explique pas toujours tout. J'ai lu de nombreux ouvrages philosophiques connus au niveau international. La plupart des auteurs n'apportent pas de long développement, laissant le lecteur se débrouiller. En lisant le Tipyaka et les enseignements du bienheureux, beaucoup de choses ne sont pas non plus développées. Je me suis demandé pourquoi ces savants et érudits n'expliquent pas de façon plus franche, ce qui pourrait aider ceux qui n'aiment pas lire longtemps et qui seraient sinon découragés. Personne avec les mains jointes cœur rouge rose, les réalités ultimes, Paramatadhamma. Le terme Paramatadhamma a été introduit par le bienheureux pour désigner les phénomènes réellement existants dans tous les mondes. Qu'est-ce que les Paramatadhamma ? Ce sont les réalités qui existent véritablement en tout monde. Pour ceux qui ont la disposition adéquate, c'est facile à comprendre. Pour ceux qui n'ont pas cette disposition, c'est un peu difficile. Essayez d'observer un instant. Pouvez-vous percevoir les réalités ultimes lorsque ces réalités ultimes se manifestent maintenant ? Tenez-vous debout et regardez autour de vous. Que voyez-vous ? Entendez-vous ? Connaissez-vous ? Vous percevez certainement beaucoup de choses, innombrables. C'est un fait, et pourtant vous ne savez peut-être pas encore ce qu'est une réalité ultime. Regardez encore. Si vous regroupez les choses, combien de groupes existent-ils ? Encore trop pour être comptés. Un groupe d'hommes, un groupe de femmes, des groupes d'animaux, des groupes d'arbres de toutes sortes, des groupes de nuages, des groupes d'étoiles, etc. Pour éviter une énumération infinie, puisque les objets du monde sont des phénomènes de la nature, au sein de cette nature il existe seulement certains groupes. Vous avez déjà compté groupe humain, groupe animal, groupe des choses. Il n'est donc pas nécessaire de recomptabiliser ces groupes. Regroupez plutôt ceux qui partagent des caractéristiques essentielles semblables. Si vous examinez plus profondément, dans ce monde il n'y a que des êtres vivants et des êtres non vivants. Pour simplifier l'écoute, il y a la nature vivante et la nature non vivante. Ces deux sortes de nature sont les Paramatadhamma. En dehors de cette distinction, tout autre nom est une construction conceptuelle qui égare les hommes et les animaux. Il n'y a rien de réel dans ces appellations. Parce que les êtres ont deux yeux, ils peuvent regarder devant eux et voir le visage d'autrui, mais ne peuvent pas voir leur propre visage debout. Ils voient les tâches d'autrui, mais pas leurs propres tâches. Ils perçoivent la nature extérieure, qui comprend les phénomènes sentients et insentients, et oublient de regarder leur propre nature, qui est elle-même composée d'éléments sentients et insentients. Ainsi, il y a NMA, mental, sentiente, et RPA, physique, insensi, ou CITAG, cétasica, facteurs mentaux sentients, et RPA, insensi. Il en va de même pour les autres catégories. Dans notre monde, les Paramatadhamma sont la nature sentiente et la nature insentiente. Le reste n'est que langage qui égare. Tous les phénomènes ont des causes et des conditions. Le bienheureux a enseigné que tous les objets composés, si on les divise jusqu'aux plus petits éléments indivisibles, s'appellent des kalpas. Dans un kalpa, il y a 8 RPAS qui ne peuvent pas être divisés. Ils naissent et cessent très rapidement, au-delà d'un calcul aisé. Un kalpa naît avant de cesser. Quand un kalpa cesse, il laisse place à un nouveau kalpa qui est déjà né. Ce processus continue sans commencement ni fin. Les kalpas comprenant 8 RPAS sont appelés les RPAS invincibles, Avipana. Ces RPAS sont Pav, terre, Tejo, feu, Vayo, air, Po, eau, Vaha, couleur forme visible,
Le texte montre un tableau des 28 RPAS que nous allons étudier. Rasa, goût, oji, essence nutritive. Nous savons déjà que le kalpa est l'unité la plus petite de l'univers. Par conséquent, les choses grandes sont des ensembles de kalpas, en moindre ou plus grand nombre selon la taille de l'objet. Le kalpa, naissant avant de cesser, possède 4 caractéristiques. Udvati, élément d'apparition, Stpana, élément de maintien-croissance, Jvitindriya, élément de soutien de la vie, et Jara-Veya, élément de vieillissement-cessation. Ainsi, les 8 RPAS invincibles et les 4 caractéristiques processuelles font 12. De sorte que les grands composés, ensemble de kalpa, doivent aussi comprendre le RPA Aksa, élément espace, entre les kalpas. Par conséquent, parmi les RPAS insentients, sans exception, il doit y avoir 13 types nécessaires. À ce stade, voyez-vous autre chose? Si vous n'y avez jamais réfléchi, vous ne le saviez sûrement pas. Mais si vous réfléchissez à la nature des phénomènes insentients, vous n'aurez plus de doute. Parce que toutes les natures, phénomènes, sans exception doivent être composées d'ensembles de kalpas, 13 RPAS qui naissent et cessent. Donc les grandes choses naissent et cessent de la même façon. On ne peut pas les voir avec la vue ordinaire. Elles peuvent cependant être perçues par la sagesse lorsque le doute cesse. On peut aussi établir la formule suivante, une formule centrale de l'enseignement. Personne avec les mains jointes ce que possèdent les plus petites unités. Les plus grands regroupements constitués de ces petites unités possèdent les mêmes caractéristiques. Et inversement, ce que possèdent les grands objets, les petites composantes qui les constituent possèdent aussi ces mêmes caractéristiques. Personne avec les mains jointes. Quant au kalpa unique, que le bienheureux nomme la plus petite chose, y croirait-il nécessaire? On croit parce que le bienheureux connaissait, ou croit parce que le bienheureux connaissait et voyait directement de lui-même. Il n'y a rien de difficile pour ceux qui aiment contempler profondément. Le bienheureux a déclaré que les 8 RPAS ne peuvent être séparés. Si une personne oublie rapidement, même la question de savoir si le feu contient de la terre ou si l'eau contient du feu, elle ne pourra pas répondre correctement. Les 3 domaines de RPA, couleur, forme, odeur, goût sont présents dans tous les objets. Il n'y a pas d'objet qui n'ait pas ces 3 RPAS. Notez bien qu'il est certain que le kalpa est la plus petite unité indivisible. Les scientifiques demandent, faut-il rejeter ce que la science a découvert, comme l'atome? Que comprendre de la façon dont le Bouddha connaissait des profondeurs que la science n'a pas encore atteintes? Il ne s'agit pas que le Bouddha refuse les découvertes scientifiques. Il sait simplement que la science n'a pas encore atteint certaines profondeurs. Si vous avez des instruments pour extraire l'odeur ou détecter le goût, vous constateriez clairement que l'atome aussi possède ces éléments. La science est limitée par la portée de ses méthodes. Elle ne peut pas encore tout découvrir. Par exemple, lorsqu'on demande pourquoi l'intelligence existe, la science répond. Elle vient de la lignée, du cerveau, de l'alimentation. Une autre question. Si 2 frères naissent semblables dans la vie, ont-ils la même intelligence? Certains disent que les gènes, la nourriture et le cerveau forment l'intelligence. En vérité, ce n'est pas que le cerveau donne automatiquement l'intelligence. L'intelligence façonne le cerveau. Le Bouddha a montré que l'esprit est primordial, tandis que la sagesse, pagne, est une accumulation d'une vie à l'autre. Sans accumulation, la sagesse est peu développée. La science ne sait pas d'où vient cette sagesse, parce qu'elle n'accepte pas la continuité des vies d'une existence à l'autre. Ni inventé, ni imaginaire. Il y eut un maître de méditation qui aimait amener des étudiants dans la nature pour étudier sur place. Une fois, ils virent un manguier et un fruit de mangue mûr. Il demanda « Que voyez-vous dans le fruit de la mangue ?» Un étudiant répondit « Je vois un fruit de mangue. » Un autre dit « Le fruit de mangue existe pour celui qui le goûte. » Un autre encore dit « Le fruit est quelque chose perçu par un percevant. » La conversation d'Ama continua. Puis il posa la question à 2 étudiants qui n'avaient pas encore répondu. Le premier étudiant répondit que toutes les descriptions précédentes sont justes, mais ce n'est pas tout. La mangue vient de la fleur de mangue, la fleur vient de la branche florale, la branche vient de l'arbre de la racine,
la racine de la graine du fruit jeune, etc. Et l'autre étudiant, comment l'a-t-il compris? Cet étudiant répondit de la même façon en retraçant depuis le fruit jusqu'à la racine et à la graine. La graine a été plantée par un homme. Le planteur est né d'une lignée. La lignée vient d'un monde. Le monde de cause plus vaste. Celle-ci découlant du désir. Ta venant de la sensation. Vedant. La sensation du contact. Fassa. Le contact des 6 bases sensorielles. Yatan. Les bases sensorielles du NMARPA. NMARPA de la conscience. Vigna. La conscience des formations. Mental. Sacra de l'ignorance. Avige. Etc. Suivent les fruits de l'ignorance, la vérité de la souffrance, ces corrélats, les mondes de désir, de forme et de non-forme, cycle de passion, cycle de karma, cycle de pénibilité, etc. Le maître fut satisfait de voir son élève répondre correctement selon sa propre compréhension. Au retour, il entra dans sa bibliothèque d'études, prit le Tipyaka et posa à ses disciples une dernière question. Que voyez-vous dans le Tipyaka? Chaque élève répondit selon sa propre compréhension. Il se tourna vers l'étudiant qui avait expliqué la mangue et lui dit « Mon enfant, tu n'as pas vu et répondu en premier. Que vois-tu dans le Tipyaka? Tous les phénomènes ont des causes et des conditions. Les causes et conditions sont tout. Seulement lorsqu'elles sont présentes et suffisantes, un phénomène peut surgir. Si les causes et conditions ne sont pas encore présentes ou suffisantes, ce phénomène ne peut pas naître. » Xúc niệm bao dấu nhịp lộ cầm lại về chuyện kênh trip bút xóa snow mình trong đó ru sâm trân trong cuốn sắc nô can ác niên chân này ta luôn mơ sắp đến lại Mơ sắp đến muôn trầu bắt đầu đôi xanh cây sông gió bay mình nó không chữ áo thua tay thua sao sông rắn sông non muôn đến nhân sông con tóc tóc chiến tranh cùng học chung mãi tuần chung ta chỉ vẫn là tất ta rất là quan lòng lòng khi tâm trong chỉ rất quên yêu chỉ để chia ta khiến chia
ជាជីវិតគ្មានជីវិត